Pi masatia Ibn Heser, ika kendaga surarungu mau Yesus Kristus. Sora seini tentarang ikite tawe mengirure meliung habini, mahe ikite dumaringi habaru binohe susi, kekebaking bau buka pedarian dibuku. Bau buka Matius pasal 6, so air katelum purapae bawalone kereini. Uaring wene ute kuhae gumenggangu apa Maria diri elo. Batu uri eloe pia begenggange sesane. Si gesaku sahaloini seng piane ku tawe baharuasu tambal. Karyang kamang suapang dudaringi lai masa sempi ini. Maki terima kasih bauku tentanu duruata suapang munara susahalo ini. Lai mendorong alamat duruata meliung hebini mahi mekaryo maneng. Mau Yesus ahusur ruata maintorang su kawan tugange. Terima kasih bau sahalo ini seng niliwangi kami. Surarungu alamat ore su tentanu duruata. Kata toga seore kararumbayeng. Botongin nakoa buat ikami kebi. Haki eweng ikami nakapemunara susahlo ini. Mau sora seini ikami seng ia pengirureng badang ikami. Su petati kilang susah bini. Milumba po mau mendiaga dingangu alamat tu. Takadeo ikami botong matiki. Sukararene hunau. Ku masih ikami sau be makahumbang elobuhu iya ramateng. Guna ipenepa sekebi haing munara batangeng ikami sangkatau. Aramate dingangu tantanure lai kebi gali pohong kami susah hebi ini bala eweng suapang tampa. Surarungu aring Yesus Kristus kami melahumpaeng ogo kakendua ikami. Amin.